Ranwatch na Thornbay Iyang kasalelye Rakacho Karaspacho nan program in Ranwatch nan Thornbay program in Kabese way raka po rakasampalakan me wiwiyawi taban wiyaw nan way Thornbay Karyamo na chpan bachoyo nan program in Kabese Ranwatch o kanyang melel yen chiyang tiyo ya chingan sakaratan kay poniyo wow ton walen wow rakso kan ton peyu ha chingan sakaran wow lapan kubrain sanan kan ko wow kisawan marli kan nananagnan kan ye ko ha chingan wow choro ran pilto ke sawan machay ka pinan wain ton pe karyawan ka pina speaker vice speaker o chawakan chorus nan ton pe legislature kaysa Wan kison ko pong labalab, samur labalab ko chon tatak sarawikan koros nan pilihan na manamkan karusyan nan wain ponpe o bachiwan wan ki saban mar chiwan wain hunstak. Ranwatch ko saban man kiyan so mabok chaylan kachin kasamo waliyapen Organizing Committee and Liberation Day pari katruye sa kayo ye Mr. Santos Abram o Mr. Ramsey Chawat. Ay sa Japan pa Chawan Dukat, Wal Kasampan Riyaman Pukach, Hong nan program Kabesan Ranwatch, Iran Kakan Oralape, Irakasampan Mira Pacho Kanamen kay Ranwatch, ang watching alaiso. Kalangan ko radio program director, puyang kapachayang sakalatan wow kipunikan mapiltiang mun program o Japan tuna. Aso mau senwalian to Sport Commission, Committee and Liberation Day pabia katri sakyo. Pusen kaks yang director o kitcher KPC program kan uta planin to tong kan makusan yan pamut. Kalangan ko Mr. Abram Karyawan loko, matula, o sa karasyon wain ponpe, ma Liberation Day, pari katriya sa kayo, ang may tar and muyawa. Kalangan program director, pacho mangay, o pacho kayo matang, Wen kak sansan, ang way pakunan ponpe, kapanan ponpe, Tiana Walbrid B. Oliver, o Sport Commission in ponpe, That's one Sport Commission in Thornbay. Me kose chua me we are president in commission mode. Rain commission patro yang rain kapna o rain kamanana te koila the president in parojan we are puiki karape kan mesansan pani tomurun mode. Patro yang mode committee Pil Sakaraya Maranwawon Thornbay Kala bako erekson punte o kala bako kachin okeya kuprana me pilrano ranan may mau en piltona o kasan karus me kam depan patro yung lane en sansan wan puy kame karus ni momote kamiti chupana bangkay lalato ansawat o kayong chupana rai plata rai organizing committee Irain dapan kacangawi tatok te plan and tatok and Liberation Day. Kami tinabi ko kota bawiya chairman overall chairman ye president Jose Chua o vice chairman ye chief of social services Noriega Lega o secretary treasurer ye program director Switcher Kali. Raibil tulang na kamiti limau puan kakapali song koros pan kak meanan puan kakapal nan rano te rana kan pan kau na Liberation Day. Kayon kamiti mera kamu me rekawata ye kamiti moni puan kak kata moni me pan char puan apali kamatong kami plan koros me pan pit Liberation Day. Ye Mr. Anthony Tainard Mawia the top nan pay in budget office, email chairman and committee watch.
o kamiti pil taula o pilata emen order kesempat ye Mr. Peterson Sam mauya commissioner in P6AH when we are chairman in committee and pelian meeting and apali on a pagmalele and main kapes chorus mepan pay when and tunpay when kak sansan and kak marain o chorus and kak kapaito ni sansan melen eu committee me organizing committee pilata ye committee health or safety nirai pacawana managap man me atangi Jordan Torres me we are prep coordinator in health yana division in social services nirai pilata managap man Patterson Anson when we are sport chairman when apali kamatong chorus me pangi we are planning kamatong o kamatong kan me pangi we are mon liberation day o len ran and liberation day eo committee pilta ye logistics o protocol o santo sapra tengai merak pacuman yang lalu punya apali section chorus and apali run and liberation uter sang run mon run nan raya nansum liberation day bang we are kalangan komoy Mr. Abram wala ko mabitula o kabesa yan John Wayne Plonpay plan and tatak me organizing committee watch pilbilane takaskasane point kapayata liberation day par watch kalangan komoy program director tamisan sa lesang on Asus Pachular organizing committee Pachuan Toular Chubaner o Kosonetir me kamatong me ban uya kawoban ranen mo mau riaket risa pero o kamatong kan Kosonetir sang organizing committee ban chapta July Isap Riau o kamatongan volleyball o softball umpoy laut beban chapiata kamatongan parwatch koson tikap sang organizing committee mepit ong kamatongan parwatch pit tata COVID-19 requirement o kamatongan parwatch o koson tiwatch ye chorus so matong so napali coaches kan bebayang pacen kamatong parwatch pan anane ran kanakaila aray COVID-19 the coronavirus vaccination shot o iwan i kasong tibukach me organizing committee chupaner o pungkutar o men sakara kuway kalangan komoy Mr. Chawad hiran kabesa sa dalamaw mesan saler nan program kayo and liberation day par watch mona chay ban kay rala program and round watch miye chi rama ko na yang san sa long chon way kalilabang kas channel amo chonay so kalangan program director pen kak yang pacen ta mesan saler sang ngerain Mr. Chua o sang rain kapsijutin mapit church and moni o kamatong kan mapanguyawi nan rain kamatong mapanguyawi kulala ni section pesa kayo o program kan karos mapanguyawi apanito nan program kerja munran pen kak san mau ngoi ta mapanguyawi kalangan program director kalangan wala ko kalangan ng tupot karos sa image out of program and run watch nan Plonpay program and kapese we rakap or kasampalakan me we uyaw itaban uyaw nan Plonpay kalangan ng tupot karos so kasaleliye